Goeiemôre almal. Good morning, everybody. Unfortunately, I'm going to give my presentation in Afrikaans because where I'm from, I don't have any English. It's not that it's impossible for me. So, ongeveer 3 jaar gelede, het Adel by ons gekom en vertel van hierdie ASD. En toe dink ek myself, ag Jessie, wat se chol nou nog? Dit ons nie genoeg om appel in die karton te kry nie. Wat nou nog? Maar nou ja, soos ons almal weet, ons het al vir metielbromied verloor en die chloropekrien is op die lys. Ons gaan hom een van die dae potensieel verloor. So wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen as appelboere as ons dit verloor? Hoe gaan ons vorentoe gaan? Want appelherplantsiekte gaan met ons wees solank as wat ons appels boer. In elk geval, met daai uitgangspunt in die eerste plek dat ons potensieel hierdie produk gaan verloor en natuurlik ook die koste wat dit ons kos om deesdae 'n hektaar appels in die grond in te sit. Het ek besluit, maar dit is tog die koliesous werd. Kom ons kyk wat se ander alternatief daar vir ons is om hierdie herplantsiekte te veg. So, Prof het ons kom sien en ons het die ding deurgepraat en alles nou beplan en eventueel aan die gang gekom. Okay, so die vraag was hoe ons het nou die boord afgesaag, daar's 'n afgesaagde boord en waar begin ons nou as ons nie soos in die ou dae kan berook nie. So eerstens, en my mening baie belangrik is om van die meeste wortels ontslae te raak wat jy kan. So ons het die wortelharke, ons plaaslike diensverskaffers en wat ons gevind het is om soveel as moontlik moeite te doen om van ou wortels ontslae te raak, 'n appelboord wat 20, 30, 40, 50, selfs 60 jaar reeds in die grond staan. So ons wil daar kom, ons wil die boord plant. Daai boord is nou 'n jaar oud en ons wil tot daar kom in die kortste moontlike tyd. En belegger wil nie hê ons eers oor 10 jaar in volproduksie wees nie. Ons wil eintlik deesdae in 3 jaar, maar kom ons wees realisties, 5, 6, maksimum 7 jaar wil ons tot volproduksie kom. En een van ons grootste vyande is nou maar herplantsiekte. So ons graag wil wees. Hierdie is nou maar die uitleg van die proefplan wat ons daar gedoen het, klomp verskillende gewasse wat ons daar gekweek het en wat ons daar uiteengesit het. En natuurlik nou van hulle normaal berook, van hulle niks nie, onbehandeldes en al die verskillende gewasse. Ek kan daar later bietjie uitbrei oor die verskillende gewasse. Ek dink Adel gaan baie meer vir ons daaroor te sê kan hê. Daar is maar net 'n foto van hoe ons die blokke uiteengesit het. Klein stukkies wat ons daar afgekamp het. Daar is hulle nou redelik volgroeid. Nou lekker aan die gang. So wat ons toe nou gedoen het is, ons gaan sny hulle plat. Sny hom plat met die platsnyer. Daar is nou 'n hele klompie teorie van hoe lank hy moet wees. Wil ons lekker lang stukke hê, as ons hom plat gesny het, of wil ons korter stukkies hê? En dan kom ons in ons routiewyt hom in die grond in, wat hy nou behoorlik in die grond is. En daarna kom maak hom toe met plastiek. En in hierdie geval het ons plaaslike diensverskaffer gebruik om met die huidige normale berokingsimplement vir ons die plastiek mooi op die ry. Nou daarso is nou 'n klomp, of nee, daar's waarskynlik meer as 3, maar ek het 3 scenario's gaan skets wat vir ons in die praktyk kan wat op jou plaas kan uitspeel. Die eerste een is as jy in dieselfde jaar wil plant. Jy wil die bome uittrek en jy wil volgende jaar September maand plant.
Nou dit is waarskynlik die moeilikste ene. Maar wat ons dan doen is sodra ons klaar geoes het aan die einde van Mei, dan verwyder ons die boord, saag hom af en ons chip hom op. En ons raak dan hierso in September maand, wanneer dit nou droog genoeg is van die meeste wortels ontsla. Dan kom jy Oktober maand en jy doen jou dreinering. En dan begin jy nou maar om jou, nadat jy nou jou dreinering gedoen het, begin jy nou om jou grond reg te maak, al jou grondvoorbereiding. Wat belangrik by hierdie scenario is hier in ons area, wat ons nou 'n winterreënvalstreek is jy moet besproeiing insit. So jy gaan jou ondergrondse besproeiing moet klaarmaak, en dan waarskynlik met driplyne, gaan jy solank daar waar jy die ASD gaan doen, daai grondse klimaat reghou met driplyne. Jy gaan plan dan in jou area, en daar's verskillende gewasse op verskillende areas wat vir jou beter of slegter gaan werk, hang af van die gewasse behoefte in terme van groeigraad, ure en so aan. Hierso het ek nou gebruik vir raaigras. Nou ons wil op die einde omtrent so 20 ton per hektaar materiaal hê wat ons dan nou inwerk. En dit gaan jou dan omtrent so 2 maande vat om daai 20 ton te groei. Nou raaigras by ons, as jy hom nou gaan plant het, as jy hom nou gaan plant het, ek wil net gou doodseker maak van hierdie ene, het ons hierso, ons het nie hierso bale ingery nie, ja. So nou het jy jou raaigras geplant, nou kom sny jy hom plat, en jy hark hom nou op jou rye, jy moet jou rye nou eers uitsteek, hark jy hom op jou rye, en dan routiwyd jy hom in die grond in, en jy maak hom toe met jou plastiek. Dis nou Januarie. En omdat jy nie reën kry nie, moet jy kan besproei, so jy moet nou die hele tyd die klimaat daar binne reghou, die grond reghou. En dan ongeveer 3-4 weke, ek is nou nie doodseker hoe lank dit neem nie, dan is dit nou klaar, dan het daar nog gebeur wat daar moes gebeur het, en dan kan jy begin om jou opleistelsel op te sit, op jou netstelsel, en dan moet jy gereed te wees om September maand te plant. Scenario 2, en dit is een waar jy tyd aan jou kant het, wat nou baie makliker gaan wees, en waarskynlik ook die goedkoper metode gaan wees, is, die boord moet nou gaan, ons het hom nou klaar geboer, so ons haal hom weer eens, Mei maand na die oes gaan ons hom nou afsaag, en begin verwyder, boostam verwyder, en opchip, maar nou het jy tyd tot September maand om dit te doen. Kom September maand, dan kom ons nou weer en ons kom verwyder so maksimum, soveel as moontlik van die wortels wat daar is. Dan kan jy Oktober tot Maart maand om jou dreinering en jou grondwerke klaar te maak. Jy kan nou op jou eie tyd daarso aangaan. Dan kom ons wanneer dit nou winter begin raak, nou het jy nie besproeiing nodig nie, so jy het nie nodig om daai addisionele kostes aan te gaan nie. En dan gaan saai jy nou jou gewas wat jy kies in jou area, op wat vir jou die beste gaan werk. Hier het ek weer eens nie raaigras, die korog gewerk, want verskoon ek net nou verkeerd gepraat, korog gewerk. Nou gaan saai jy dit, gaan saai jou korog uit. Nou het jy die hele winter, omdat dit koud is, gaan dit natuurlik nou 'n bietjie langer neem om jou 20 ton ongeveer per hektaar produk daar te groei. Het ook nie natuurlik nou nie besproeiing nodig nie, so jy groei nou deur die winter jou produk. Dan na die winter, hier September, Oktober maand nou lekker afgedroog is, dan sny jy nou plat, steek jou rye uit, en jy routiwyd nou weer jou produk binne in die grond in, op die rye, op jou plantrye. Weereens kom jy en jy kom trek hom toe, maak hom toe met plastiek, is belangrik om die klimaat reg te hou. En dan het jy basies van November tot Mei maand volgende jaar om jou netkonstruksie of jou paalkonstruksie op te sit. En dan, winter wil jy nou nie regtig met pale werk en 'n boord staan maak nie, is jy gereed om September maand te plant.
Goed, scenario 3 is as jy nie tyd het nie, of nie die ideale omstandighede het om te plant nie, maar wanneer jy nou 'n produk moet gaan aankoop. So nou moet jy vir jou gaan, wat jy ook al kies, gaan aankoop, aanry, en aan die grond inwerk. So hierso weer eens van die boord ontslaa raak, maksimum van die wortels ontslaa raak. Jy kan Oktober maand jou drainering gaan insit. En dan November maand het jy nou tyd om jou besproeiing in te sit, want weer eens, jy moet jou besproeiing kan insit. Jy moet besproeiing insit om jou klimaat reg te hou, jou rye uit te steek, en nou gaan jy en jy gaan sit jou 20 ton per hektaar produk wat jy gekies het om in die grond in te werk, pak jy op jou rye uit, jy rout jy wy dit in en jy trek hom toe met plastiek. Nou hierso is 'n klomp veranderlikes wat hier kan gebeur, want dit hang af hoe ver die bron is waar jy jou produk vandaan koop. Dit hang af hoe duur hy is, watter ene jy kies. Dit gaan ook afhang van jou grondtipe, watse produk by jou die beste gaan werk, en ek dink ons het nog die antwoorde daar nie, ons nog baie om te leer daarso. Maar dan as jy nou klaar is, dan hierso Desember maand, noem dit nou maar November, Desember, dan moet die produk nou sy werk daar in die grond doen, en dan kan jy Januarie tot Mei maand jou konstruksie opsit, jou pale staan maak, en dan behoort jy nou weer die September maand gereed te wees om te plant. Ons het so 'n paar somme net gaan maak om te kyk maar nog meer wat dit gaan kos, almal hierso kan sien. Die eerste 2 scenario's kos dieselfde. En weer eens, daar is baie veranderlikes. Jy kan 'n klomp moeite doen met diergewasse of minder diergewasse. Maar dit werk so ongeveer hier in die orde van so R18.500 uit op korrog. As jy self plant, self in die rye inwerk, toemaak en 'n eksterne ou gebruik om jou plastiek oor te trek. Wanneer jy jou produk moet gaan aankoop, weer eens hang op hoe ver dit is wat jy jou produk moet aanry, dan praat jy in die orde van so R45.000. Dit is 'n baie rowwe boeresom, as baie veranderlik is. En die beroking deesdae kos ons hier in die orde van so R55.000 per hektaar. So, natuurlik, julle weet wat dit kos om 'n boordstaan te maak, dig by R1 miljoen per jaar deesdae. Moet ons kyk na die kostes, maar jy kan nie die kostes moet nou maar wegsteek ten koste daarvan om so gou as moontlik in produksie met daai boord te kom nie. Dit raak eenvoudig net te duur. So ou 'n kans wil vat met appelhervestigingssiekte, dan het ek vir jou slegte nuus. Jy gaan maar 'n paar rand, jy gaan maar 'n bietjie 'n paar rand uit die sak uit moet haal om so gou as moontlik in produksie te kom, anders gaan jy dit maar eerder moet los. For the ASD work, we've been working on it for 3 years, just looking at whether it will be practical, because as Carl said, we may be losing our fumigants. So with anaerobic soil disinfestation, as Mark mentioned, the type of carbon source, and when we refer to carbon source, so that's the product that you're going to work into the soil, that you also need quite a large amount, 20 tons per hectare. And that's really because apple replant disease is really a complex of pathogens in the soil. So you need a large disturbance basically in the soil to get the pathogens out and establish a beneficial microbiome within the soil. So that's what we're trying to do with ASD, is work in a large amount of carbon source, then wetting the soil and tarping it, getting anaerobic conditions, and really shifting your whole microbiome in the soil towards one where the pathogens is moved out and you're moving into beneficials. So if we look in literature,
the specific carbon source that you're going to incorporate into the soil can affect the efficacy of your ASD in suppressing apple replant disease. So as Mark said, for them, they have used orchard grass or Timothy hay. So the first question when we started working with this was which carbon sources would be an option for us. And maybe all of them work the same. But we basically had two scenarios. As Carl said, you have the option of growing your carbon source on your old apple soil or in a nearby field, or you have the option of buying it in, which then of course makes it more expensive. So what my students' job was to look at just in pot trials, in glasshouse trials, whether the different carbon sources are all effective. So for the glasshouse work, we used two soils that we knew are apple replant soils. The one was at Paardekloof, that's a fine sandy loam soil, and the other one was at Kromfontein, so a loamy coarse sand soil. So we collect these soils and we bring them to the glasshouse, and then for the sourced in carbon sources, we looked at a few. So we went to the fruit processing plant in Ceres, and there we sourced pear and apple pomace, which differs depending on when you want to have your product. And we looked at triticale straw and a barley and oat straw, and then also just a barley straw. So the way that we then did this is that we took that soil that we collected, that we now have ARD, and incorporated these different materials all separately at about 20 tons per hectare. And then we would wet the pots to field capacity and then close the pots for 4 weeks. As Mark said, the longer you can close your or tarp your system, 4 to 6 weeks is beneficial. And then we would open that and we would plant apple seedlings in that soil to determine whether there's a difference in the carbon source efficacy. So unfortunately, with the pot trials, we saw that there was variability between the two orchard soils, because that's one of our biggest challenges with apple replant disease. Different soils have different pathogen complexes. So we always started looking whether it's effective in more than one soil, because what works on one soil isn't necessarily going to work on the other soil. And then we always repeat our trials, so we also saw variability between the trials. So therefore, we think that part of the problem here was that the fragment sizes that we were using were too big. So the size that you cut your straw into, maybe we need to go smaller. And the other option is also that we can in future try and add molasses to that straw to make it more effective. Then the second group of products was that what we refer to self-grown carbon sources. And there I have to thank Michael Dark there at the back that did all of the trials and growing the crops for us. So the crops that we focus on for self-grown were specifically because we started in the Koa Bokkeveld. So these are crops that can be grown through the winter. So we selected triticale of Koorog, black oats, and a mixture of black oats and triticale, and then a wild radish or Japanese radish. So I think in the 3 seasons that we've
I say we, but Michael did all of the hard work sowing these. We saw that the yield that we got from these crops through the 3 different winter seasons, because you are dependent on when the rain starts and how cold it is, how well your crop is going to grow. But in the Witzenberg Valley, the triticale was definitely the most reliable, tolerating the cold. The radish, if it was a cold winter, the bulk material that you got from that was not as high. And the same for the black oats. When it's very cold, the material isn't so well, or the mass that you get. But we growing these, like Carl said, through the winter using winter rains and without fertilization, we did reach with all of them 20 tons or more per hectare. That is sufficient to apply the treatment. So then we would again cut the crops, close in bags, and there is our apple seedling bioassay that we then measure the degree of stunting to determine the efficacy of the different treatments that we had. And basically from this we saw that the triticale, the black oats, and the mixture of the 2 crops were all equally effective. They were more effective than the untreated control, but we're not as effective yet as with the our fumigation, which is just a pasteurized control. So part of this is that when I started this, those that know me, I always think more is better. So we grew the crops until after bolting, so that we can bulk up in mass. But also I think because I'm sitting too much in my office, I didn't realize like the post-bolting you actually start losing biomass. And the other problem is because the mechanism of your ASD is you want a label or easily degradable carbon source. So what we're going to do in future is rather not grow the crops post-bolting, and that what Mark also advised is that if you have younger plant material with less cellulose in it, it's going to degrade faster. And if I look at what we actually determined, the amount of biomass that we can produce in field, we can still harvest the crops pre-bolting. That will most likely increase our efficacy there. So basically the self-grown crops, fresh incorporated, currently shows very good potential. And we also did this in the 2 different soil types. It worked in the Gramineaceae basics. Crops worked in both soils, but the radish only worked in one of the soils. So being more consistent, and here is just a picture of Michael's hard work sowing the blocks for us. So for that work that we did, we would sow 2 to 3 blocks of each crop, and then we would harvest that and use it in the pot trials, and simultaneously also then determining the biomass that we could obtain. I think for future things that we are going to look at is definitely the fresh versus the dry, because as Carl also alluded to, if you use baled hay, it cuts out some of the logistics and the time period that you have before you plant, which for me, again, as a scientist, is very difficult to understand. But I'm very grateful for Carl helping me think this through and understanding everything. And then I think something that we also want to look at, which Carl also alluded to, so the whole ASD
process is dependent on high moisture when you initially incorporate the material into the soil and top. So with our current work, we also only made use of natural moisture in the soil. And whether you actually need irrigation is something that we will check. So yeah, for the last bit of work that we did here is that Michael actually we cut down the crops and we would incorporate it and then take that soil from the orchard soil and do a glasshouse trial. And with this, we saw that both the cover crops and the fumigation didn't work that well if we took the soil that we did all of the treatments in the field and did a glasshouse trial. And the main reason there is that our soil preparation wasn't done prior to sowing. So we didn't rip and do all of that action, so the soil wasn't well prepared. So that is also something that we gonna improve on in future. Okay, and then yeah, I would thank all of those people.